Hello everyone, once again welcome back to our channel. Today we are planning and we are heading to Dungla for visiting the beautiful scenery of the Mahasau. Here we are facing a lot of difficulties because of the river. अभी हम लोग नदी क्रॉस करने के लिए इतना 3 बाइक तो क्रॉस हो चुका है और भी 5-7 रह रहा है. तो अभी आप लोग को दिखाता है किसे हम लोग क्रॉस करते हैं. तो वीडियो सुबह से लेकर एंड तक बने रहेगा, साथ एंजॉय करेंगे. हाय. तो अगर आप यहाँ पे विजिट करा तो ये क्रॉस करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम फेस हो कर सकता है. अगर आप ड्राइवर सीनियर ड्राइवर नहीं तो हमारा जैसे नहीं तो कभी भी यहाँ पे आने के लिए कोशिश नहीं करने का. हाँ, अगर आप मेरा जैसा सीनियर है तो आएगा आराम से. क्या हो गया? हो गया क्या? क्या हो गया? मोये इसको कहता है पानी. ओए! Tinggi mai. क्या हो गया? Tiếng tuần này bị gãy lan ơi. Mau apa tuh? Aram se. Brake emang được rồi, brake emang đủ rồi. Driver ले senior को किया था काम मार कुदा. चलो चलो आ जाओ. Kau nak flop. Chalo. Good. Hi. Nó lại mình bằng ai lo thì suy. Thế ra con đi. Cái làm ra đi làm chưa? Cái này. Xuống đây, ấy. Đó, hả? Thôi. Gồm đĩa thế hết nặng. Hả? Gồm đĩa thì cổ ấy. Siasa he. Here is fresh talk. Eh. Rarang isang lari se tatang le ya. Mind to abhi badal gaya hai. Mind fresh. Pura देख लेना. Finally we are here in. तो रोय बोला दे. तुम
lo viewpoint. Dung lo viewpoint. How beautiful it is. Anh đi pina dùng loa Punya itu doang. Untuk ada jadi. Main ini nak angkat apa dah? Pakainya tak sudah sampai kan itu. Aku masih so. Sah selalu kau. Bizan bala, igu sinarita bizan bala tu nani. Ami ekon ayah busy, ami kusi paise. Ami ekon ayah kita kono nani. Ekon bala jaga. Ami ekon ayah bizan bala. Amanu manu, ami 15 manu aise reba. Ekon. Nani ami Bengali manu. Ye. Video luran ma ke. Ye. Ma tiga ei samlo dunga ja. Hello guys. Yeah, ta. Malipuna maya tu pam. Ani hanga. Relo hang la fort pe tu nai tu pam tu ah. Ta. Ai cameraman. Đâu ạ? Ai một cái này cho nó tôi nói một cái này. Bao sầu không? Hết là âm nhạc sầu kìa. Tao xuống. Ủa, phạm trả nó chỗ cắt thì qua đây. Cameraman smart nào đâu? Ôi. Xả đâu? Nó xả tôi luôn mày chắc. Này. Hai ri hai tapam de cũng vậy. Thì mà đủ. Cái nó giờ tiêu gì nè? À đây nó quá, cổ nó. Nè, phạm đồng tiểu phật tới làm suy chẳng à? Ơi, ô suy kia.